hicheyo owe byoma wabikorota Mike age no mamu ni ngufu last time you know what ichatuchiroho konka nani nyenda pita ashabire. But then we have honorable brother Kennedy na basatwe bembero mushareji press conference age hanga kitwareje omisho honorable na kwachira. Everybody, let's have ourselves and we pray. Mukama ntunda kusima no kwebaza ahabwa Jackie Wemi, ntunda kusimira abanyamakuru banywanebe timu yeyo nango kweriyaha shabango jobe nitwe press conference age twabantu tutandikaje n'intandikiro mukama yo kwiguraho concert age shabira concert age kurabira mu press conference age ngora arebe burka clip kono arebe burkirango chona orahuriraka irabene rugaha abase kumuretera yija kwija twagire kandi twereze n'abaratwatireho burkimo chona chikorwa abo kwimsizina ryawe Yesu Kristo mjuni witu. Haleluya. Icho nacho chahwa. So twaza gukora ka introduction kace batakita kariya kacara ko wanyu. So, amazina gawe na nawe ico gukora then utambuza microphone. Thank you. MC Wilizuma. Banywana banje naba promise muri Yesu Kristo. Iwe amazina gudukoresa mukutu English social media nkoresa Soldier 256 kandi Jackie Wemi umwana wanje abo kugira ngo tukashanga twera tugumusaidemo ya gospel English ochete okujanjaza amakuru maragigambo kama wetu. So abatakumanya waza TikTok nkoresa Soldier 256. That's all. Abishemwe mukama simwe amazina manita Aziz Baraboy Mr Surprise ishongea ndetaha nawo mukagugwe nyine na Madam Jackie. Kama simwe mazina ninye Jona wa Jona Media. Social media ni YouTube na TikTok. Nizo turehezo. DM nuwanyezire kubera ho umwishongozi we. DM swag. Mbanye time Katara. Wogu. Promota mukuru abagoreta Bushenyi region kandi nikorana hanta FM radio kandi hona ndio timu ya Jackie Wemi. Amazina Nyuda Kari Kahima. Jackie is like a mother to me. So Magman mwenyewe mnonga andinawe mother and daughter. Kama simwe abasiramu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni wanyeta Shifa wa Shifa Promotions. Jackie mtwire nawe kandi nabimanya byono kutukubikora. Christopher TV West. Kama sima bishemwe Joba Bigawa Revival Radio and Revival TV. Yes, kama simwe amazina ni Shayomo Promotions kandi kurugum kitebe cha Western Brokers Association. Amazina ni Martin Rugaji. Aba kumantikana kamweka umuhango TV Extra. Kariya nwendo Yusufe. Okay, mukurikiye mukashonshole cyako ababo n'abanyamakuru. So abanyamakuru Byombi na mimi ndatumye twijana. So twineho abandi bantu abunkwenda beyanjure batari abari aho mu ntebeji konka barahari. So muzindaro gwo gutakwika noyimuka ogamba izina ryawe
tubaza gutandukana na Bishweku. Mwebale munonga amazina ni Mzima Shweku kandi okurwa muri Kori Media TV bitu mwebale munonga kandi mwebale kwijongwire ndabona cyera mukakiko ko musasire bitu nanyobwire nabukwata hano mwebale munonga Rangasimu amazina ndi Joan nikora na Masi FM hamwe na Kole Media TV. Amazina Adera Rela nikora na Western Pulse ujagwa hizo. Amazina ni Roka Itini Sara 256 kwa TikTok na YouTube channel ya Dele Sasa Sara Katumba wa research kwa Bigona Geti. Then nikora na Kole Media Comedy sana za comedy, so our CEO is DM Swagger Pro. So we are here for our channel. Amazina Ndahamu Msiwi ni Kwaraka Brave wa Jackie. Amazina kabisa mbayita Mr. Life Kabaka owankore comedy owankore media izabo ya Jackie Brave. Never please. Mwana mweshama ngono mukora comedy tumunteka munanyi kare onarebo yayaye yanjurire nabamanya nuwe yatushabera oyiroho Jackie Bwemi abandi batoye yanjura Masio muta amazina ninye nikora promoter kurgar konjiri ndio mwaba promoter ba Jackie. Amazina Ronald Bataringa ya DM Swagger kandi manager wa Jackie kandi mwe bari kwisha. Amazina Arthur Kawempe production gospel artist. Jackie is my friend. Amazina Rwanyeta Peter MA kandi ndi umwe abatwiri Jackie mu studio for the first time kama wao. Imiaka ujimbuzi twarga Masileje was a favorite you got already West TV West kandi to media sponsors concert ya Jackie. Nywendi Era Achiza Omchwezi. I'm a senior journalist, CEO Eli Shots. I report for Radio West and TV West. Okay, kako barumwe atake yanjure. Tunapwimuka. Asibaje amazina namo na Twitter ninkoraka technician with TV West kandi Jackie no OG wanje. So twando reba nkango mweka TV yagira mweti niyo kubori yo muwaye kari. Okay, so baseho nabanyabo mwena twabamanya utamanya mugenzi weye ahandi nyuma nawe ngunaenda bamanye. Amazina ninye Kabaka Isa from Roughneck Entertainment with Idaika and Max Pro. Thank you. Kari. Nanye namazina ngako. Turukutera tukubanga bangura. Ejonge yatureta aha ne ya Jackie Bwemi aha show yeye. Mbwenu aine binji ngebindi bimwe tukubimanya no kubimanya kandi ko kuyashendekerezebwa abamutebekanise hamwe n'abeshongozi bagenzi beye. Information nyingi twenda jiho muri Jackie Bwemi. Then twargaho ibramwebe abamutebekanise bongere hwaho. So Jackie Bwemi akana kakire kawe kandi watureta ruhande ruhanga yatwatara hoje namugamba ngo njureta kago ka Israel ke cyatubire hwa. So yiwe mbwenu renga ngo ruhanga kakutora no mubingi njura na tentu mwata he yabusha. So otushobore
ahabwenki turya erizo kandi otushobore ahabwenki ekipande kituri enyuma nekyaki ekigamba ari kintu uri ekigamba show yawe Jack Bwemi. So tugambire twenda kumanyana n'abari yomba tureba abareba bitu abari aha social media na n'ahandi Mukama utasimu. Salamu alaikum. Aha, izina niraka baranyeta Jack Bwemi Mugabe kandi nashemerwa mnongo izo kubakana abanyamahurire abantu ya kwasiza umwogogo kwasa mnongo nk'ababuruzi benjiri okuburira hamwe nimwe aha bokuba ntubasima mnongo mukwa by the way numutambuze ngiro kukirita bukweshongo kubita muteshongore cyeshongore tukishoboza konki imwe mutekinga responsibility yo kurangwa cyeshongore cyo cyakana muntu wenyuma ahinta kwasa kushika imwe mukisyayo so mwino mu muhango umishogarhanga kandi ntubasima mnongo izoberi nashemerwa kwa bugana kandi ikigendwa cyangwa cyatereto mu mwanya kiringo kuronkinga concert ino concert yaje yo kubanza Jack Bwemi mukatanu ko kweshongora umwaka ogwe 2028 nekeshongore cyo bari kwetana karundi cyakoyine haza mu mwaka ogwe nkabakatara bamwe bari bakabatakazirwa bamwe bazi ko jamu kamuri ko munasarinze so 2028 natandukana karundi cyakoyine 2010 nataho album je yatugarucemo konka kabanjiri y'umwana ukiri kushoma no kweshongorera so kurgobwe after tugarucemo kabampereze diploma from UCC Kabare aho mwahuramo ni yajyanwe no obi wanje twashomera hamwe UCC so kuna herze after tugarucemo nabanza na breaking amwaho na yongera for bachelors I'm accountant by profession. Nagumizamu konka ibyo shongoro byanje byo bitaka korwaga concert mpaka ahimwe shazirika jante byo shongoro byona yaheza kuzabutandura hamwe hona kandi nabwo cyetengo cy'abahagizi banje kurga mu Western Uganda nashara munaje mukankore concert yanje yo kubanza ngikorre center umwanya guri ko center kugira ngo bari isingiro ibanda rukunjiri utunga mu Bushenyi my first concert yabaho muri Mbarara kugira ngo ubona twerundana umwanya rugo ebro 20 byo kwa kana 2025 so icyo nicyo kiretire najya mukanyete abanyamakuru twerundana raha mbagambere omama gwanje guruhu kumarabe numuhurira uburango muhurire barahamwe hona byo numanye cyo kugenda mu misho bitu n'abasima kandi n'abakira kandi okukira munonga nisima ibamwe n'abatira bateregesha ngoro byanje aba TikTok abamwe babemba byeshongora mwize batakubamanya TV West ngenda kusima kwa mishogo nkasima TV West and Radio West abo sponsoringa niyo nyine sponsors bingi konka TV West and Radio West baba bakozera mu muhango concert yanje ngo sponsors banje abinyene abo bageni mayekintu no bakunta mamani no bakurusengeka kandi nabwe tubatandikire hati kuyo bakatandike nyuma batere byo shongoro byanje na Stop TV na Radio West so no bandi nyuma kuko busaji chini basima mnonga management ya TV West and Radio West mwe bari mnonga mukama bahereze umugisha kandi umwaka hangare mu Western Uganda abamahurure radio stations mwena nimba kunda mnonga kana nabasimire uhereza banya kubisima abo kutwasa kusya uhereza bwitu nguko shongora umnyani tarikushika mwe bari mnonga
nigira mwabihurira kandi iryo nsho eituruho erizoba yagambaho ari ba sponsors abamutiremo akasente TV West, Radio West kandi nabo baryaha nanisha bangu bongere kutuherezaho more information ashoyeje abo kuba nabasa kuba tatuhereza na mnonga bingi ebitwa abantu etaga no mawoyi no mukoro ebimwe nibikweba so kandi twena no kwija DM Swaga no watwese. So I think before TV West, Radio West, DM Swaga uinentanda eyo twini then tuachire TV West na Radio West. Kubare munonga wa Moyo TV nitwara umugisho kubasima mwe bari kwija kunga kandi mu byo kunya ije rya Israel tukabagema wene rya Jack na nimbasha bombase kuba no mubi hati a concert ya Jack Ugemi n'umweshongozi unatangiye gukora nawe imyaka nkesha tenyuma kandi nangwa tukutandika gukora na Jack Ugemi akashoboza keshongoro baketa twebiri guma nijuka tukutandika promotion nkagenda ho na munywano wanje bonari bukenesi icyo cyamureta aha nyuma yatakabura kwija twazo wa Jacomuka Bushenyi kandi twaplaninga turatandika promotion kuna rugiraho nareba Nicolas Ogu nareba MC Katara narebaho na Amoni narebaho nabandi twatandika promotion no narebire na bazizi nabandi nabakansaramo tukatandika promotion ya Jack bweni nanye kambanze simeho ba sponsor Filbert ko bari kwija kandi bo bari no kutwara ubwire bwawe na timu yawe ukategereza bweni kutwatangire na Jack yija yabo mweshongozi yatereje shongoro rya Bejamana munonga yatera twe biruguma yatera Yesu gumurinyi yatera bije shongoro nangwa ne Jakare nkatwegarucemo najyo ryagaruko mu Katare abantu babikunda kandi bakundira kimwe Jack bweni kuna abirenge aho ngambira Jack bitabandi kandi bakora concert we tokora concert abantu bawo kandi bashaba concert ku rugeshonda neshonda abuje utakora concert Jack yacagira kandi ngo twasharire mu tukajya mu katugiteke Easter umwako nabwo tukatandika kare kwa mwenda tandika kugamba concert bwenu Ogu Jack nyowe ni mumurebera aha konka no mweshongozi uri kuka Bricharo ni manyabajyana mu njurira wabo Bushenyi no urano batera Jack wazi Sinjiro no urano batera Jack waza Kampala no shangana batera Jack nategwa buri hamwe MC Katari we kutambura kuri no basa kunjura nabandi mwene no muntu kumukunda arevejo hariho story yabire hahe nyake yahwire nishika kandi ko musiniya tu akatire twegarucemo Jack nazagwa Sinjiro Jack batakumanya nako basa kuba nazagwa kubarugiriho ngo angu Jack afire so ati nyokuza kubona Jack kandi nyibuza Jack uguba kugira ngo akafa wakireba kunga kunabire nyanda yija kandi njana nawe tarazokire habi abo kuba wazokira mufa promotions nonoza kwa atensiyo so Jack no muntu wa mana ro favor umukweshongora kandi na ndekindi no muntu murungi ari no mutima murunjo tutasone ko kuwa muyambiro kamutwara mu studio mu izajyo kubanza nawe ni kwa kwatiriye habandika asogwe akakwatira habandi nabo bakeshongora kandi no mucyara wa mani ayine n'abantu abakushomesa akashishurira fizi ayine abantu abakoresa kandi imirimo yeti yajigamba nakora n'ubureberezi bwa Western Kore niwe diocese ya Nkashi Yogu so na nabajyokwe mwena bakunda cyaci mumanyungu no mweshongozi wanyu mwe ntabatwarire kire ndikubasima mwe no kumwija ninzagamba concert no kutahamu no kubakwaronda kushajika Jack rero mpendereraho concert ya Jack neza kuberiho ebiro 20 byo kwakana 2025 ejyabe Easter habeshongozi bingi abaramushendekeze Peterson no murebaho umweshongozi Best Emile haro story na Best Emile ubwo ninka muhara wogu abo kubogwa karebereraho Best Emile kumara ubwira ari kuturo we so no muntu murungi nani nkigamba nimbasa kukireba
hariho umweshongozi nka Nakunda Nora, hariho Kate Mukiza, Rick Diana, bona nibaza kumushendekereza nangwa n'abandi barakunde kuyija deno kutahamu hati Nora concert za gospel zibazira abana binji, abana nibaza kutahira 15 kandi abakuru batahire mu mutwaro, rero VIP emitwaro 5, rero tebo eyo kubanduzaho emitwaro 5, kandi tebo ya gold table neza kuba igiye ya miliyoni. Rero abara bintu benda kubukinga nibabasa kugamba na Jackie wenyina nambe ya 0 5 8 9 eno heruke ni 3 ninga ya 0 kaga nemwe shanju na mukaga igana shanju nini ninga yanje nka manager ya 0 8 255 bitano shanju na mukaga aho no basa kureba ko wabukinga konka nyoni mbashaba umugambira abantu n'abandi bagambira abandi nije twagire Jackie Bwebe twagire gospel music ejinyumwe ngura nindeba ngo timpango yo kugira ngo Jackie takubasa kujiza nimbi abantu mwe akuba abakuma ije shongoro rya Jackie nuko yashirina ishongora imanya ngo tuza kujiza asigara nyoni isimba abanyamahurire Kansalama niwe bari ariho gumwana wanje Mate niwe bari Jona Media we bari TikTokers niwe bari abankore media ntabebwa mukambinga abwa CEO mu TV umuhango nakureba kandi arona beshongozi binja nice boy ni kureba kunkiyo toru wa gospel nabandi mwena niza kutwara mu gishogo sime Nicolas tukatandika mwe bari niko kora tunge chance baza kukana ugamba ne byo mukama bampero mugisha bari munonga y'abantu biha hanga bafumera timu ati kapita iyo watwire Jackie mu studio ko utaka mezrenju nga okay, so reka twerezeho ba sponsors nabo bagambeho nyenda mu ntambuza akazindara ko mu kampere abamwe abajwekera TV West na Radio West. Yes, naona rebo ryaha konka naona rebo nimba Wasema na banyabo nimbachiro mtinzi yanyu mbanza kusima mwito mkuru Jack Bwemi wa Telekanisa concert na ba organizers mwe n'abarye nyuma y'icyentechi ubundi murundi amazina ya Wasa Felbert ni korana TV West hamwe na Radio West na promotions hamwe na marketing kandi ni nakagora ka producer wa radio tukasharamu Jaka katushikira ya Chagwaine concert ibiro 20 nza kubera Easter Sunday kandi ito ngo kutwira nchikora mu manya nito twaje tukakira tuenda kwajira mu ishongozo wa Benjamin Soba abantu bahagire kintu cya culture nace kinchori mu runyankore twagira ngo ubuzima tushinga abantu twakira kandi kukira munonga abo kujana ishongora ibyeshongoro ibugana society mu duteka so ncho twashari mu twagira Jackie Tuzaku on board to be one of the sponsors who are supporting the concert stage. Na urumwani yagira ngo ubwo mwanya n'umuhango umwanya ni deno muce abo bitu twakwato mu kintu umanye kikumanisa. So next time ninjanza kurundo mwanya kuchiraha kandi we are ready to sponsor. Then twenda kumanisa beshongo zabandi. Our door is always open. Mwenda kuija sponsoring and mwija tuganira turebe tushebe want kora ne tutashebwa n'ukora. Kandi twine avenues nyinshi ko mutumanya tura under vision group kandi village twine radio twine na TV those are traditional media esikurebwa abantu bingi omukona zone nangwa twine nakasi yakuba kweta digital billboard timanya abamwe kubere mwakirebere and I think artists should take that chance kujikozesa abo kuba it's a new one in this region. So next time when you come to us, so nka Jackie ni njiroshe kuleta poster yawe na kakagumankarabaho, it's one of the package kandi kugira ngo kinchi kibe successful. Ugundu Burundi mwe bari kwisha kandi reka tujire Jackie inyeta abantu mwe na bareba makuraga abareba abantu bari bageza kutambuza ubujunanzi bobu kugira ngo twena twerundande ari nyumwengura
ibiro 20 byo kwa kana neza kubera Easter Sunday tuje tajira umwana witu Jack Bweni we bari no. Okay. Nabwo nsongejo nkoko mwahura amakuru ku Rugom TV West na Radio West abeshongoza abandi nchimanyisa no butowa kuba turi abasacura tubasa kubashyikira kana ndio nitebekana sakuzo mu kwishongora izerayika nawe twamwakira yatwigita heshaheji kanjire muniwe TV West na Radio West ikikwaserimu. Oh yeah. So ogwe nawe yabasa kwija ninjira nasho yajya kubweme na kwishongora boka ine icyeshongo cy'kujya pasta nshabira pasta. So ninyana kwishongora icyeshongoro kimwe arga stage. Okay, so twine abeshongozi nka Peter MA hawa mwesere MK, so ntwendo twetera abantu bijo msho yajya kubweme. Yo abasize kumutwara mu studio by the way hati wotagambire nchibasa tukora kubi obanzo briefing okacha abantu okatandukota kutwara jya kubweme mu studio mukanu mukoraki mukatandika muti. Okay, basore n'abanyabo abija kandi n'abanyamakuru mwe n'abaryaha mwena kubaramutse mukama simwe ngeni zani zone nibanyita Peterson kandi umweshongozo w'ishongoro by'injiri wachito mu rujungu bagita gospel nko muri Nyankore it is injiri. Nyina kusima abantu mwena bija ahabuku hagira kandi okukunda my sister Jackie Wemi Mugabe atwireho kandi tukabeshongozi ba gospel titukumumanya honkorera yone Nyankore Wemi titukumumanya honkorera yone nyuma kugira ngo ubundi tekateke kugira ngo abantu baza kwanga kuija habwiki neki no because aturi naitwazaje music yeye kandi no muntu ari cooperating n'abantu abakumushikira. Of course umutaka kundi wabona kandi nabyo nyoja mutaka yangu wabona, it means abakumukunda nibamukunda n'abako baro batakukiteka batakumukunda nabo bamukunde abo kubayini kukundwa na ishongoro byinjira mbwenu niya buri muntu weno rinande ba platform eji ni shabango biro by'ukwezi 20 y'ukwezi kwa kana tuzahariniye mwengura ninyi mushongozo kubanza babanze kwigura mwengura turi gukorera ho gospel music ya concert yabandiza nisima mukama muna my sister Jackie akachuzinga umwanya wo guyija abo kuvuga umwanya no mwanya munoje kandi guri open buri muntu wera nabaza kuguhika bari mnonga Jackie ikindi ni shabango at least no kubotara wo kumuhagira ukamuhagire ahabwa ikitwahurura kugira ngo nayamba abandi akwatira abandi nabo bagira hibahika abo kuba ngambanye kahisa mabi so nikimanyisa ngo isente zari ihemu nawe naza kuyamba abandi ayongereho tongere umuziki gwa Yesu gwa yongere umesho ahasigara ni nyetaburo mweshongozi wena uriyo nandeba ni nyetaburo muhagizi wanje Peterson MA turi no hagira music yanje ni mbagambira ngwizo biri niza kubantu hotinda missing kandi muje tuhagire our fellow minister Jackie ukama baherezo muci akakazindaro natakwenda kaligiriyo kimwe ogwa kuri yarubaje na watagambere abo kuba nawo nahurira ngo nabona nahurenjiri okurabiro kweshongora so niyo nanisha bangu otwetera abantu reba ngo aho na haboga ya mwibare abanyamahurire Jackie Bweni amazina nabanyita Arthur Kawempe
ukuvuga bushenyi umushongozi wanyu namwe n'ababushenyi mbarana binjira bamanya jakogun katandika mu kweshongora yavushingamo akantu kurgira atakashibwe no kuswerwa kubyabira nabushenyi cyumba kimwe so mwenu kweshongora hamwe mu groupe imwe kete ya culture troupe tuyandike culture troupe tuyine butagurro gospel butagurro bya gospel so tweshongora hamwe ndetse shongo kugira ijamba ya Yesu ijamba ligamba mugume mweteka tekire so mbwenu nyeta abantu bona abambara bushenyi tungamo ibanda hona iganda yona ukwize biro 20 yo kwakana new mwengura guest house supporting mu chuwitu Jackie kandi munywani witu kama bampero mji Okay, mwebali munonga tuine honorable brother Kenneth kandi MP Rwampara hatachiro kujya MP to B cyahwire emigisha ine yaba bishop ine yaba reverend so n'abafaza so mureke nawe atwetereho abantu kandi manyango Jackie obucha honorable buyaza kuchurwa tamu sende za kutwita ebare umuhango big man gasebo n'abanyabo nyanda kubacira kuri mu kitini sace amnonga abuchitiri tukora aba Jackie Wemi kokuma urano banyitaho na Reverend Kenneth kanyisije kandi abantu bona batire mu stamp ngo kumibira abitana na mukaga izo parliament abo Rwampara cyahwire ndakusima abanyarwampara abanyisigire abo opposition age na nomjije gwarumu akano mutezi waje bakaruru Jackie byo kumugambo honyine bingi abo kuba Jackie ninyisiga tushobora gutanga kuri mukuru yo gambera na buturire ibyo kuza kugira ngo tukereze bya muheru kandi utakiburura ninga takiburura nisigane bari takitukora Jacob tukarebana tukira mu tutakagenzire hari takakuzire munonga kubiya nabagambira ibyeshongore byabandiza akatandukana ishongora tindi kumureba no bwiro bangana atandikire kora radio inabenikoraho keriye ya barokore so ndio mumba promoters ababandize demusobi uko kiri hasi so twizera mu tutiro rugendo ruringwa ikikoshemeza no kugira ngo aho nagiye kujoiningira Radio West kandi nije nashanga no muntu ari kumanya kunywana kandi yashara mu kunywana na kunywana Jackie nje kurebera mutwe turiyaha nisiga ngo nisima abanyamakuru mwe bari mungo kwatanisa na Jackie kandi kugira ngo mukomare Jackie mutwe na mutukunde abo kuba nyondi y'umushongozi wa gospel kandi y'umburzi wenjiri buri kimwe cyone kikwateye na gospel ni ikikora wena ni nshaba nije mutagirire impangare yitweki abanyabushenyi abanyarwampara yanje mwena Rwampara district ati nza kweta Rwampara East yonka nza kweta Rwampara district yona wije twagire umwana w'icyo Jackie abanyambarira no kurugo mbicweke bindi singiro abarukuruga za shema abakuruga za Great Bushenyi yona shema yona yonoko wije twagire umushi w'itogo abo kuba icyari yo nakora nawasokushanga utacubasa abo kuba naburenjiri kurabiro byeshongoro twena turi beshongozi konka buri yomwe naza kugira kiyakora akakiripa ku muriyo mukwata already nkaza kuburenjiri wakateka TikTok yawe wakateka YouTube waje kubura yo no burenjiri wisho kahatira Jackie waje kuba wa burenjiri izina rya mukama na rwebestirisa mwebare mnonga nyawe nyenda kubasima na mnonga k'abanyamakuru Faratani Page yona nsime na company ikora Radio West na TV West bebare kumana bateka nabagarira mabishongoza amani wano za kora concert nono tebeka simba gota kumanyura utakumabara jitahi tino kubuhire kandi kuka just raise your face and no kanta andike chini
bwana nisima mukama kugira ngo kandi Radio West na TV West zizire zitwatara n'izindi house medias zizire zitwatara nk'abeshongozi kuteka mama nago ngo kubasa kureka mutwatwara na mnonge jiri ya mukama wuti Yesu Kristo omisho mamzaho kandi ni nk'abeshongozi amwe bari kushajika abo bari kutereza ibyishongoro byanyu abo kuba kutakubirita byine nyoti nkaza program munagamba paka kurugeshaizi kubani ngambara mu batari mu cyishongoro munacu basa sabe shongozi mwe n'abagospel n'abayandi mwe n'abasachura. Thank you so much muri mukora nogwamana mwije turi kwataganisiza hamwe ebero 20 byo kwezi kwa kana aha ni mwengura tubase kutwara impangare yitejo misho n'injiri ya Kristo gendo misho kama baherezo muci. Haleluya. Ubwo yarahonarebo. So ningira ngo bwire twagezaho kubufunza ntuza kwakira ibibuzo aha especially abantu abari inyuma abanyamakuru kandi twaheza ningira tukubantu hendera na n'umuntu arabenaga kamwe buze ibyo incirigire cyubuzo no kubano cyubuzo no basa kubuza aba TV West ningashobuze Jack Wemi ningashobuze DM Swaga ebuzo ebyo kura ngo dukunyigire tugino mukono kuri ya mshija zure kirahuri tigu mawe no muhandika ninga tukubantu gaka mu cyumwe cyo. Okay. Nanga ebero 20 abarutureba mucyongetire Jack Wemi live in concert bingi bose bandeba aha TV kandi umwe ibishongoro byanje babihura radio When is over Ningoreva Chunge, a chindi chimbura. When is over Gebero Makumiabiri, Niza Kumanye Veromo, do question were alive, yes, on the Giona, Kandi, Lukta Gudra, Mamaburi of Taiwan Jokunagamba culture, Minakospo, a young form of culture. So that today in Japan, the team Zivi, live band, Kandi in a culture team. So echeka chokubanza turabanza mu live band kandi dukoshongora ibyeshongo byanya live tarukuforonga CD ninga flash then echeka cya kabiri tutahwe umu culture songs. So culture yanje mixed echiga echinyakore buri kimwe cyona kingemu. So izobe rire bya 20 orayishyira najya kubona ndeba live kandi buri kimwe cyona ndi performinga kugace shongoro cyanje cyo kubanza ukisiha hamweru ukusehinasya then ekiguze cya kabiri ekindetire naguma umukweshongoroku ninga ekiretire nagumiza muna talent yanje nyowe nkikiriza Yesu Kristo ko mjinu wanje mwako kwa rukumo rwenda 98 gawangi mu primary 6 so abamwe kamutakaziwe ngashwata so primary 6 nugana ikiriza Yesu ko mjinu wanje kandi nakirekete ngo cyo kuburenjiringo ikaha abantu dukurabira mu kweshonga mu muringo gunarebere kugira ngo enjiri ebyeshongo byanje bikaha abantu kareba naye shongora ebigambo ebyo basafika aha muntu wahanse wakure ahita kubasa kufika ninga byambuka ihanga bizo murindi rero umuntu ko yitirwe Yesu Kristo ko mujuru so kandi nagumanishabira munonga nintereza y'abanga nakushoza icyeshongoro rwaza siba nshaba kugira ngo nora cyure cyumukwato wamujya kure byeshongoro yanje munonga atamukerana kandi tubira umukudurana ebyanje bimukweta abantu kwiza ruhanga no kugambira abantu bwese kiteri yitu kandi no kwereza n'ibitimusa twira makagayano abo kuba we are all equal before God abo kumanya ruhanga no kumuhereza mu mazima icyo kirese na pasisirwa music industry kandi najikunda munonga abo kwango muringo
umugundi kubasagambira nk'abantu abitari kubasaba. Another question. Okay. No, hona mamuzindaro umwana wotuge. Tubine Bluetooth. Munyambe katara. Mwebare ikibazo cyiza turebere ndaro nyinshi foundation ngo zibaguswa kandi abakuye no umwe bakutugara umwe bakoresha ngo ibisho by'agarutse hino mpanda konkiyo tukakubona mu ndaro ukimente nyinjirota ubwirwa ubundi imyaka bine yoshongwire kandi n'ikigambo cyo kuhereza abo bakiri mu ndaro kubona hata bari mu ndaro no bahereza bose Amuzaburi abakristayo barya namaharori gumira nagira ngo iwo ryo aho cyashamo kijyango iwo ryo mu rwari rwesi no mu mirabana mu ira Yesu na kweta ati jokuratire kama simwe hati abeshongozi batari banje mureke turwo mu Rwanda rwese icyo ukoretera entaro umubeshongozi no kwetungura okwetungura of course kurimo butajunwa aho yaje ngo gise kito butajunwa kuroja ngo nubajunwa nebi kureba nubaho uzuma tibya kubira icyo kubanza no butajunwa no boreto mwetunguro boreta omujeregano boreta nyoweti kwasa kwatagana noria boreta mwera mweshongora gospel kongo mwenu muzaka hambaga oshango mwata kwena ngo akurebe afutero mungarukira ku stage ushanga mtayuga uwa sigemana ndakubarka so echo nikireto butazima buganda bwo bari ntunga wakigamba so niteka mu abeshongozi batayibanje mureke tukundane kandi tumanye uturukereza. Of course, on music industry, turumwe bicheka bingi. Na bipo nejamu tuburyo mwa kujangu Yesu ari ataho kama bwana. Tuburyo mwa kweshongora izina Yesu unamanyisha rangu murukumanyiza. Umurukumanya mwene. Nicho kurebera coordination hagati y'abeshongozi yabuze. Ubiro bwingi no buro muteja kirita abeshongozi awenshi mutaruko kwata mwena mukabonye domwe. Bitirumba hwecho kandi kirubaho ahabwo kuba tonaro tukereza mu ntomo. Ahubwo kushanga abantu beshongora gospel bagamba Yesu wakavuga mwine Yesu kugira ushanga ngo wari kugamba. So echo nico cyaretire abantu kwebaganisa. Bona bajya gospel ko kabayeganisa. Kandi cyo kurebera ahagati y'aba gospel connection yabo erinche okukira basashe. Sakira music noshango umwe bo barahakiri okukira gospel. Why? Abo kuba music yabo iyo negamba hakintu cyumwe kuyeravu uwo ko kuryo kwabura cyo kiriki nicecho. Konka hatike omuntu na enforcinga kugamba Yesu no gata mwine mu mutima. Omwe na kitwara ka business. Aza ko kugitwara ka business waikarwaga twakora concert keji ya kushara overcome. Yaro obuna bintandi kireka kora concert kora karonti. Izo bamwe kabye birabi na bitano na ko entwarena. Na ko entwarena nyesera beshomuzi nyetire mu byoma ntire mu ki. Kuhanga ko kugira ngo umurinye. Ngabanyine mu buherezobwe nagumza muna persistinga. So okugaruka mu kibuzo cyawe wishemwe abeshongozi batayibanje nimba shaba kundane kandi twerezane byinisa kandi kindi tuburi cyone cyubahura ngo bakugamba ahubwo kikurasamisha iyo koragere cyubahura cyona abo kwa beshongozi ho kugamba baza kugamba bakweto muzumu abo kubana Yesu akiryo musomo bakamugamba bakamweto muzumu bamweto mujini bamweta kucumwe konka kiramuzibire kuje kensiyo Mbwana beshongozi muhumure baza gukomera aho buri kimwe cyona konka hanga namanya ekiryo muri no baragambe buri kimwe hanga nabanakoma ndaza nyunguzi wenje mwe mwamwa mwana nana gatana mwe dita hasigara abeshongozi mukundane kandi umukunda noko kurumu ogambe mwe kubyesiza
kandi ekindi mukuratira obuhabuzi ara hatakwenda omuhabure noza nka stage ngo akirwaho muje twokana nko kandi ibere ryawe ryajari ogwe naba kwise mwene hati twikirize taburwe aha abantu abari kureba music yetu okuhaburwa mukina kutiyamba okuguma hamurama kariya likwatu raka kazindaro kahuko winyuma naelezo mukono Nibale munonga nyewe nyebuza hariho abantu abatari ba gospel konka ntukunda music itwinire kulandici aha concert yetu nandakunda kuchiza munonga konka izito ke nijana na kabia kanje kazanga kura nyuma nkanyumerwa muziki wa gospel on that day. What's the arrangement? Echakabiri na nyendoteyo akapera kenda chitangemo ka ichishunguro chawo cy'urukundo mbishungure barashunga yebari wabari munonga wabuza izoberyo igeba 20 umwe shongo zona na itizwa kwiza uburyo wasekera uburyo wacu abo kuba turi abantu budenjiri mboni wenjiri nogendenga no gorota ko shongore bya gospel kandi na will fact no wasakwiza okwaturwaho moya kushumo wende rozunuru so imwe tubetenga munongo kusinga nabandi kandi twakirine no kunywa hati wahure nje cywagamba nyizene cypayanje shitane kuri ware icyo cyonka cyakwiho mu bandi cyakuretera wasamuka mwe cyakuretera wasama muhe which means ngo anytime na wasama kora mu okay tukwa twine muna drinks so na wasama muhe koga wahurachi wahurenjiri kandi ekinde cy'uwagamba akapera nimbasa kubeshongora cy'ishobora kujya mu twebiruguma ukutujya tine binje tukurabamo umureba abantu turi mu tawo mutambara tugenda amajugonde kire kimwe konka abantu twarwana ubwo mu muri bajya ngo aho bujuza hanze nora ngo shuwari tweberuguma Birasa bambe twadiriguma igesi nirinduka abanywanyi banje nangwanu tichiyomba tichibananas bikwasize Yesu Ebira mukama arigana murigona naro kuzubira cyayira cyemire kora no bakutambura bakamuranda hakiro ikiro hangayaraganise n'isteka mukorwa mwana bande yakwase ruhanga nikurahira bande twabirikuma Nari nechoha kanishaba Jona Media abantu bahereze ring na budget yo kuwanura bahereze ring babanze be kwatemu ibyo mbageta blogging konka mtatambuzaga makuru tuyagaja koha agaja kuwemi okay abine buzo Câmeras garca press conference. Twija muntoni owakora cyo muzindaro tere no wayaho owakora cyo muzindaro owakora cyo muzindaro abine buzo okay ejokote yawa Hello, yes. Nishaba bine buze bindi. Twineho Ankole Media eine kibuzo jakubwemi nishaba let us
attention tugiheyo tugarko ahamuramwa akole media ine kibuzo ikibuzo cyanjye gisigira ati umusore abe naenda tiketi naza kuzininga imiryango nziza kwigura shaha umusore kwenda tiketi kalenda zinaza kubona zikaye ikibuzo mwachura ikibuzo ano kibuzo ha kari buri mar concern ashimeye kuba nakigaraka concert yo ya Jack neza kwigura shaha ibiri zakasheshe abo kuba yo ni gospel so urije shaha ibiri nashanga higwire kandi ntwata kuza mu kiro munonga so cyangwa mu concert neza kugenda mpaka ikenka shahina zikiro n'ingitana kandi abakwenda tiketi inambe zinanagambire wazitera none uzibona ninga wija office yitu ijya higuru ya Spark ijya higuru ya Taxi Park still ticket none ubasa kuzibona kandi iyo waba no basa kubona Jack Bwema aho wambona ho no bamuri mu babushenyo bankahi ticket none yongera kuzibona ninkubaye kutura top plan ntubasa kwija kugira nesto ata TV West ninga Radio West nazo ntubasa kuzibona ha kubandi bamwumba sponsor bitu bari mu mahurira concert abo kujyaune ya gospel tuza kutanduka mu kasheshe kandi nabwizo beriyo ndukuba ryizo bari okuchakara so that means twine bintu byo kuteganisa twineho president assistant president Western Bloggers Association kandi nawe aine byakwenda kuba 15 ingambe buzo koko nanye yanjire Shifa Pro wa Shifa Promotions kandi VP wa Western Bloggers Association. Ikibazo cyane kizo wawe cya Jackie ubakire personal nka toyena naho nani manyenzi linche wenchi abeshongozi binje mukunda kurumba stand kandi ari mu Bible nekira kukigamba naho ndabe ninche ngabicyo mu Bible konka ebintu kuba nagireyo byo sande nindukwata tinkukira kuyewe ecya kabiri amahura agayenga trendinga gomweshongozo wa gospel iwe nugareho takano tuhereza house ubare no wabare mnonga Shifa abeshongozi binji tubeshongozi bo abahereza baruhanga bona pastors, reverends, fathers, sheikhs, bishops. Buryo mwe no kugamba izina Yesu nayiganisuga. Abo kuba when stand te kwendana n'abantu. So omuntu we no kuba na aryo mboherezo obwe natekwa kwiganisuga. Nico cyo kwetengesa kujwara mane. Wazo mbohereza ubu kwishongora wazo mbohereza bwo kuburira aba pastors ab'inamakanisa no yetenga full time kuburyo mukushaba no kusiba no kwehayo ko kubotagire mukushaba no kusiba no kwehayo ataho nho stane kumara namani ukahendera nora n'ibyo utakora muzika ukahendera noza aho utakugira so njo kurebera abantu bingi no barumbwa abahereza bamukama no barumbwa stani munonga bo kwanende barwanse bareke kugamba izina Yesu then ekindi ekiwabuza Shifa wabuza ngo ekyakabiri okay omweshongozi so omweshongozi ogwo ebyabantu bari kureba mu kituru tumina nabagambire ndukutandika kugira ngo tubura umuntu ubona uri kugira ngo Yesu atawumbuka mu Rwanda kandi omwe tubura umuntu uri kugamba Yesu wonagamba ahango wo rukucenga buri omwe ayine uko arukoranya umuringo gwe so nicyo nakugerera ngo iwo waba no uyimukibwe mukama ahanga kapweto umuringo gwe simba amajuga full time oyetero hanga oguma hamaramwa ogwatandikireho konka kokuruga ohamaramwa ogwatandikireho watandika kwebuzo wananga byo kuhendera bigire mwiyo so hati okurigeraga amakora garutrendinga kandi in fact kurganya mwabazyo ebintu ebyo nabireba ko muhereza warhanga
mpurire naye sasa munonga cyangwa sasa munonga na munonga aha itebeshongozi ba gospel mwene kitiro mu kishani kibi washangu twena no kweturi gobanore ba hano kutu no bagira ngo abeshongozi kabata kurgaye bakagamba yeki aro ikintu cyukubagwera mukabura nebugambo hasa kwarba nobwe kuberye kayawe korrebo ritaro rw'imuko mukayawe umukazi yatandika kuyomba no kutereta obuname obanzo obuname kora obuname ranga bene we taking control ekane garko muteka so ekintu cyakira umufaya ncyane cyane obanzo keeping quiet orebe amazuma karyo mu gice magayi kandi ukuce kigiye cyo ahabwenci kirikito aza hasigaro simba amajo yetera hanga kugere mbabazi akashuma mu industry yita kagire kiyaga konka cyari ikintu cyabo kityo mwena mukimko kwa kagambara ori yakagambara kwa kagambara hati ibintu twatwabihereza umwanya stane twatwaje umwanya so abeshongozi ito turuho ngo kutugwe ori okwago igaka n'abantu kungweri gwakako nito nuko tugweri gwakako kandi uko turya amaju twetana hanga kwa tushumye moyo kwera ati yo kwena kunosasa. Okay, wewe ni munga kanye merri nzinda rogu nkugamba mno my brother big man mundi kiruka cy'imungiriro cyo kubanza ashifa yabuze icyo kibuzo kukananya n'ikibuzo kuzo wa Jack still clarifying aciyana inyongera cyiyagamba Jack turebera bishongozi binji because naba nindeba mu myaka inatandi Jack yizire mwaka shanguro ndi nuka nayishongwire ngani niso mwana wa Daudi na wiyija yajoininga hakahakiriho tepu zarga numatu agamba tema tubategeteka ngo hari mnonga tepu zargaho hija CD nazo zargaho hija flash na flash zirgaho twatandika kutamburana na bagete akukugena nakuka cumita muriya bakiye bishonguruka ni hard disk ni uko amina. So music ijana ihinduka generation to generation kugira ngo tufite ngo generation age Jackie noza kweshongora live ninga noza kwata CD ogiteke no wait amuzo bushira abako arabatachura ninga noza kwata CD gitemu hotel abakuba nondi jona ndachi achura ekindi ninyenda clarifying kigambo kiyagamba ngo mushongozi w'ubishongoro by'injiri ndukutandika n'icyahandikirwa kiri muri Zaburi 50 rwa 21 kahima wakikwata Zaburi ya 50 rwa 21 ndugira ngo ibi byona ukabikora nakwetza wateka ngo ninganira kimwe niwe kunka ndyakuhana ndukuratanise umesho gawe omukizo bakweta Levi nina clarifying officially numanya abamwe babira bahiguru. He was not a gospel artist according to my experience and my calling kuruhanganye sire kumuhereza omusheja biratari wa gospel abire na ishongoro n'abacwezi kino cyo kubanza nyine wino ekindi ebyeshongoro byebya na ishongoro bye bitarmu bwarahanga naba ningambe cy'abampurikirize muhurire byeshongoro bya Jackie muhurire byeshongoro byeye muza kutanisa nango bunyoni basakwa n'ishongoro ufumbira runyarwanda bibarimo kucenga kunga Jackie na ishongoro runyankore rukiga nuri abe na ishongoro runyankore rukiga batabira atari kwishongora byeshongoro bya gospel abiri na ishongoro byeshongoro byo kucwera n'emanja no kurengurana omu gospel music ministry tutwine mu byeshongoro byo kwishongora turi kurengurana tucwera n'emanja. So ninshaba ngo barumba kigamba abaganda binifumu negira ngo umuri amamba abero munavumaganye kikacyonna yes abishonga bire naya turamukace kukabira atakugamba Yesu aboko watandika cyeshongoro cyo kubanza no kwendera muherutina hakwimburuvinga murahanga abiri nagamba byoni biryo munsi atakwimburuvinga murahanga kimuretara yaba not qualified to be a gospel musician or a gospel minister. Ecya kabiri omushijogo according to information nyine information nunje hamira wenda ndikana we abira ryo mufumu omukaye abira yombekire kikanko kumukure mu ngurege yombekire
ko bire nuza kutahayo ubire nukora bageta appointment wijo atakumanya ha gate babire bakubinga niyo shonga kikamuretera kwata umwana abandi yamutuma umwana wo wari kwezarra yabiyani umwana wa mukuru we yamutasiyo umuntu agora kuzo wishento bamukora iki bamukoze. So ladies and gentlemen, I'm Peterson MA ndiomwe habishongozi baburengera mizo akoresha muri bishongoro byenjiri Levi aliatara mushongozi wa gospel umushongozi wa gospel takukorecho. God bless you. Wabale echo waguze cya muheru na nakigamberoho na izobe ryo twine bintu bibiri egiye shongore cyane mukarcha niza ko shongorwa live kandi egiye shongore bino mukarcha nigiza prayingwa with flash. Wabale Okay, bantu mwe obwire bwatukwata titwe twabukwata. Jack Wemi oine interviews social media zone ziriaha zimwe ziri interested okubanza ku interviewinga bamwe muri yabo harumuna n'aba sponsors bawe, so nanisha bakirako okatware then tufuneyo omuntu a closing press conference age Karian kahima yaza twebendera umushana. Nyenda kubuza promoter on behalf of my child ndamba kwamba shashire 15 to expecting kubaho face painting bouncing castles ninga koza Roma notakubasa kuijaha ngo mshashure 15 na wabe attentive stage chiyo kigendo nisho ekirungi mbe nyenda kuta management atecho niwe wakuchikwa ya ngawori bitwara present ngere kale omwizina lya pati lya mwana lya kumukwera yeranga kusima ntwebaza ahabwe omwazi ogwerizoba abwa Jack Wemi abwa press conference eje wabasafuteka mukando katwihamu rhanga reba niwe wahanjiri Gurneska ni wahanjire Jack Wemi netumuhayo omikono yawe shoyeye ebe kurungi abantu bije kandi bamushagike abeshongozi bije abantu bamuhe sente bamuhe nente bamuhe byone byakwetaga buri kimwe target yeye eyaresere na college show eichiro mu izina ryawe mukama twashaba turabo mu izina ryawe Yesu Kristo mukama witu mugende no businje mwatumwa Reka ducheze, jine mudiru ni bani